Assalomu alaykum arkadaşlar. YouTube kanalına görüşürüz. Bugün 22 sentyabr Kirovkadagi bozorda torpoqtordu yosh buqa shaharlarda o'yinlarda tartib beramiz. Qancha dot? Erkek a? Urg'achi. Bovori qancha? 38 a? Yaxshi savdonizda bo'lsin. Qancha dot? 26 ga berayim. Bovori 26. Urg'achi. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qancha ekan? Kimni tartib olayım. 36. Erkek a? Qanchaymi u? Qancha? Bezmi? Bovori qanchaymi? Almayımda satmayın işin. 36 açıyorsun ya. Yaxshi savdong bo'lsin. Qanchada odasiz? 35. Erkek a? Urg'achi. Urg'achi ekoting. 35 ming so'm. Bovori bereringiz qancha? 34 dan ko'raman. Ekoting ketsa ya. Qanchada odasiz? 35. Urg'achi? Bereringiz qanchaymi? 35. Bovori bu. 33 38 bo'lmaydi. Qancha oladi? Yo'q, men просто buni qiziqib so'rayaptim da. Сразу uyutdan yurib ele qo'y. Vel, o'zingiz bilingiz. Neden so'rayaptim bular? Подряд. Erkek. Erkek. Yosh torpoqdir, 50 ming so'mdan deydi. Qancha bosh nerede? 6 ya? 7 bosh. Telefon nomeringizni aytsangiz. Nega? Siz malingizni sotasiz reklama qilib. Bunday Ko'rib qolchi. qanchadan berasiz bo'lur? 5 ta bermaysan. 45 dan berib berasiz. 47 olsa ketadi. Qancha do'st? 35 da atmış, 32 olsa verem, 31 jarımga berbey koydum. Bo'lur qanchaymi? Geterini ayt. 34. 34, 33, 32 olov. Bo'ladi. Yaxshi savdong bo'lsin. Tartib chiqarib jurayin. Qanchadan dots? 28 ta. Urg'achi? Urg'achi. Bar, qaysi erkak, qaysi urg'achi? 44 ta urg'achi. 44 dan urg'achi. Bo'lur qanchadan ketadi? Dolar 27. 27 dan ketadi. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Bazı aytqansiz. 45 ming. 45 ming. Urg'achi? Ava. Bo'lur qanchaymi? So'raysizlar. 40 ga ketadi. 40 kaldı. 40 qaldingiz. Qo'shsa berayim. Bo'ldi, to'ra. Durun. Açık ayıqın to'ra. Aqtanda ko'rsat qo'yuvchi ekan deb qo'y. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Şef qanchada otsiz buni ya? 30 urg'achi? 30 ming so'm. Bu mal go'ka nayi. Qanchadan da otasiz? 40 ming so'm. Urg'achi? Ekoting urg'achi 40 ming so'm. Qanchada otsiz? 40 dan eko ya? Geteri qancha voy ekan? Bereringiz. Biri 38 dan berayim. 38 dan bo'lsa ketadi. 38 ming so'm bo'lsa ketadi. Qanchadan ketdi? 38 ga ketdi erkek. Qaysi leko? Cho'ng erkek 38 ga ketdi. Dag'aysil ketdi. Qo'shilda ketdi. Ertangi oltirga borib sotsangiz.
Kaç ekin? 58. 58. Urgaçı mı? 58 bin son. Nasıl oldu? Peki жақсы mı? Belki kaçıran da otuz? 40'dan olur. 40 bin son olmuş. Urgaç. 38 tengede. Bul dele. Екі o tengede. 38 bin son. 37'den beri var. Жақсы одан болсын Майке. Қаншада отасыз? 47 мың сом. Қаншада отасыз? 45'ten. 45 мың сом. 45 мың сом. Кетері қайсы? Қанша? 43'ten. 43-тен болса айланады, жақсы одан болсын. Бұл жақтан ойлар тартып берелер ме? Қаншада отасыз? 130 мың сом. Еркек екен, немезе? Қаншаншы туыт? Birinci ekintisi. Kaçada olsun? Bir de tuğan ne? Kolek. Bollar kaçım? Ay görürsek Keter, ne? 70'ten inşallah. Bolboy başka variantı. Oldirak bolboy. Жақсы жандайыз албаймдер тарып жүрме. Минуттан жүріп қойбайын просто. 70. Eceke қаншада отыз? 80. Қаншаншы туыт? 6-шы туыт. Чоң екен, а? Қаншада отыз? 70 мың сом. Bir de tuğan ne? Boz. Kaç oldu Ece? Kaç oldu? 100 olsun. 100 bin son. Kaçadan da otuz ya? No, yok öyle 68 atam. 62'den. No, onu 76. 76. Kaçadan tuş beresi? No, onu 2'den süperim. No, 3'ün süperim. Şimdi 2000'den, buğa 3000 ne? Yaxşı odan olsun beki. Kaçadan da otuz? Bu 80. 80. YouTube'ga Ova. qaysi emi? Kırgız jardama degan kanal. Bu 80 stoyka. Kaçanç tut? Bu birdi tuğan adır buqadan жаңа stoykaga. Keyingisi. 4,5 aylık bu sağın 85. Bu 80 bolor. Bu da sağın. Qaqdan kelesiz? Men mi? Qaraburadan. Telefon nomeri жазып алу. Yaxşı olur. Айтып бериңиz. 502 81 11 81. Ол кызыккандар болсун. Рахматлар ишиңерге ийгилик. Allah razı olsun kedin. Sodаңыз болсын. Кел сенкин. Чекезинен. Қанчанчы туыт? Баазы қанча? 115. 115. Қанчанчы туыт? Екінші туыт деген. Sütü var mı жоқ қой? Boz. Boz. Detay boz. Bunun 400 tut 115. 115. 400 tut 115. 600 115. Tut tabakta tıkılıp dur. Қанчадан түш бересің енді? 5000'den түш бересің бе? Оптамамызда 5000. 5000'den түш бересің 110'dan да. Telefon номерін айтып қойшы. 072 60 25 20. 60 25 20 қайра. Ол қызыққандар болса мінекей. Өте тең боз. Боз үйлер бізде отқандар болса çalışып. Қақтан талыстан ләбі? Бюроктан қақтан? Дон. Дённыйдан, не? Содан болсын, не? Қаншада отасың? 115. 115. Қаншанчы туыт? Екіншісі. Екіншісі. 4 ay boz. Azı sütü var. Sütü қанша литр бар азыр? 78 литр süt var. 4 ay боз мен. Содаңыз болсын, не? Ертерек өтіп кетсін. Қаншадан да отасың? 85 no 120 erkek korkuyor. Қаншанчы туыт бұл?
Qancha ekan ya? Kelib, ba'zini aytib qo'yingizchi. Ba'zi qancha ekan? 85 ming so'm. 75 не стоит. Куда не стоит? Ну, наверное, 75. Ikkinchi uy, birinchi tut bu. Ha, 4-chi tut. Qancha ekan? 120. Qanchanchi tut? Ya. Sizbayım. Mayli, ishda qo'ydi. Qanchadan ekan? 110. Qanchanchi tut? 4-chi tut. Süt var mı, yo'q bu? Var 10 litr. 10 litr süt var. Narxi to'qol. To'qol 97. Boz. Yaqinlab qoldi. Qancha tut? Birinchisi. Birinchisi. Telefon nomeringizni aling. 598 38 03 590. Qiziqqanlar bo'lsa chal berasizlar. Qanchani dalashasizlar? 70 lira tamam mı? Yakabir değil adam. O 70 de turu diyeyim bulayım bunu. Turu da trahu. Qanchada sachizchi o'yingiz? 70 de turstu. 115 torpov meni. Urg'achi erkak torpov. Erkek. Siz qancha so'rayapsiz boyka? 95. 95. Ekon o'rtasini keltirib turinglar sarqingizlarda. Qancha ekan bunisi? Siz qancha mal topdingizmi? O'yin taniymi aytdi? Qancha ekan shu? Qancha nimasi? Qancha tut? O'lik. O'lik. Berer bağınız qancha? Bo'lar 110. Bularınızchi? Bular satılmaydı, bular alındı. Qanchadan bo'ldi? Ya. 280 bo'ldi. 3 oy 280 dan. So'dan bo'lsa. Qancha deyapsiz? 115. 115. Torpov urg'ach ekan-a? Bereringiz qancha? 110 bot Bo'lar 110. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha oldu shular? Bilmayman. YouTube'ga o. O, aytib qo'yingizam ba'zi. Bazı zong rezini aytayım da işte. Shunday biznesmenlarda. Şunu bilmeyim. Ey, bu qarmoq ketib qoladir. Qarmoq ketib qoladir, ba'zi bilmaydi. Shuni bugungi bozor jeytda sizlar mening Irg'izanov YouTube kanalim bo'ldi. Videoga like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar.